birashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntago umubesha ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka shimwa ntago ujubesha Mana ntago ujubesha warayirengeje nibarekeraho umva kandi batarasenga ariko neje akabivamo bakakubarira none uracyabirimo warayirengeje nibarekeraho haleluya nibarekeraho twarayirengeje Imana ije ikora ndabyibutse ndabyibutse abantu bakubona waruhaze ko bati muve mu nzira yaje ariko urabyibutse koko mbabari haleluya kugera iwabo hari ibintu mwe mutsore Imana irafasha konsore ndamukunda cyane araririmba niyo waba wanaburaye ukumva ko umwuka we ukwita wumva uhaze ukumva ko haze muri kumva ko Imana yatugiriye neza ni ukuri nejejwe n'Imana mu mutima amen kubwo twicaranye mu isezerano nk'ibyo kugira ngo tubabwire ngo mukomeze gukora subscribe abayikoze turabashimiye n'abatarabayikora namwe mwihutire kuyikora kuko kuyikora kuri Mutimana Official n'umugisha tubararikira ibiganiro rero ugiye gukurikira muri uyu mwanya kandi mwumve ko Imana ibakunda bikurikirane ukore subscribe share na comment tubwire uko bimeze ahandi Imana ibaho umugisha turabakunda amen turahera kuri nde ufite mikoro murakoze nanone amazina ni dukoze umuremyi Jean Bosco yego ndishimye cyane Jean Bosco ndubatse izina ry'Umwana ni Papa Prince yego ndishimye cyane kubwo uyu munsi hari impamvu nishimye cyane muri kubona umuntu twicaranye aramuvugaho byinshi reka banze yivuga ariko nyine ndishimye bitewe n'uyu muntu nicaranye nawe vugira ngo amen amen iki gitondo nanjye nejejwe n'Imana mu mutima ku bantu banze amazina ni yayande ntago yegeze ahinduka usibye kagenda yaguka ko batayazi ni Mukeshimana Julienne nkunda kuvuga ngo nkunda Imana n'abantu bake yego Imana n'abantu bake nawe urabyumva kuko Yesu aravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona yego hanyuma imirimo nkora ni myinshi murabizi cyane ariko abatabizi ndi umwadeperi w'umupantekoti kindi ndi umuririmbyi ndi umuhanuzi ndi umuvugabutumwa mfite na base byibushe ku biro bikeya byanjye yego hanyuma namwe ikirenze kuri icyo ndabakunda amen hanyuma umuntu twicaranye ni umuntu ukomeye cyane nubaha kandi arankunda pe arankunda nanjye ndamukunda arabizi cyane ko mukunda nongeye kukwibutsa ko ngukunda hanyuma abantu bajye baca umugani ngo nyokoro makuru makurura ariko ndashimira Imana ngiye bamarume banjye ko bataranduma kabisa nta nubwo bitegura cyangwa se banabitekereza kugira ngo bazandume ahubwo kugira abandume bagenda banyagura mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri ndashimira Imana nabo bashimira aho bari hose mfite benshi turi umuryango munini ariko ndashimira Imana ko buri muntu wese aho aherereye niyo ari gusenga yibuka izina Julienne aho yaba ari hose akivuga ko bafite umwishwa yego rero muri make barankunda kandi icyo mbakundira nuko bankundira n'Imana yego barankunda bakankundira Imana rero ndamukunda cyane uyu munsi nejejwe n'Imana kuba twicaranye hano uyu nguyu muri kure dufitanye amateka maremare niko ko n'abandi dufitanye amateka maremare ariko cyane uyu dufitanye amateka maremare ndavuga ngo nta kuri Imana itakura umuntu nta na kuri Imana itakugeza mvugira ngo amen Imana itugirire neza rero hanyuma wadukunda udukore subscribe share na comment nundadukunda cyane uzadusure tukuganirize uko Imana ibigenza neza bikeme umva impamvu rero bagukunda abanyokorome yego igihe wagize isabukuru mukecuru yaravuze ijambo njya mfata ati uyu niwe mwuzukuru wanjye mukuru yego babuzwa niki kugukunda se ariwe bivuga ngo ubwo niwe mwishwa wabo mukuru ni nawo ubwo ngabivuge neza ni wowe mwishwa wabo mukuru yego ibintu by'amasana bijya bigora bivuga ngo yego banyokorome hari Pastor Sekazuba hari Bosco hari Jackson hari Nuria wicaye hariya ntazi izina urumva mwishwa wabo mukuru ni wowe yego sibyo nuvuga ngo undi mwana babereye se wabo wo bagomba kubera se wabo nubundi nawe yavutse nyuma waravutse yaje nkurikira ubwo so waseka subara
yego. Okay, wa undi numwe muhagaranye muri gukata keke cyane undi. Nuriye twe duhagaranye ari gukata keke. Yego, no mpamvu rero bagukunda kuko ari we waje uri umwuzukuru wa mbere. Mukuru. Yego, jire dusengere. Mana mu izina rya Yesu uri Mana y'amahoro itwitaho ko bikeye nuko bwije izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye ko waturinze ukatuzigama icubahiro n'ikibi cyawe. Somye ijambo ryawe rirambwira ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, uko watabaraga bananiwe kera n'uyu munsi ni kuri gutabara, ko waruhuraga ndushikera n'uyu munsi ni ko waziruhura, ko watangaga imbabazi kera n'uyu munsi ni kugitanga imbabazi. Ndagushimiye ko waturengeye ukadukura mu magana menshi y'abanyabyaha, udukurira dobara aho twari turuhire, twigiza hafi y'amasezerano, twiziye hafi y'uburyo bwawe. Ndagushimiye ko kuri uyu munsi utwitaho kandi ukatunezererwa, izina ryawe nirishimwe. Muri byo bivuze neza aravuga ngo aho abandi banyuze bagapfata si enetayasire, aho niho twanyuze tubaho. Aho abandi banyuze bakabura icyerekezo, aho niho twanyuze uduha icyerekezo. Aho abandi banyuze bagapfira mu zaha, tasisi enetayasire, niho twebwe twanyuze uraturokora. Aho abandi banyuze bagapfira mu biyobyabwenge, niho twanyuze uduha ijambo. Aho abandi banyuze batagacira mu busambanyi, aho niho twanyuze uradukiza. Izina ryawe nirishimwe. Wadukuye aho twari turuhiye, twigiza hafi y'uburyo bwawe. Imiryango itari gushobora kudukura, aho abavandimwe batari kudukura, aho amafaranga batari kudukura, utwambika twari twambaye ubusa, uduha isura ntayo twari dufite. Tukuzamuriye amaboko ku byo wakoze, nibyo witeguye gukora. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Tugwaye ikaze na karibu muri iki kiganiro. Sengeye abagiye kudukurikira, uzajya ukurikira kanagisoza, azahure n'ubutabazi bwe, zabone ineza yawe, zahure n'igisubizo cye, zahure n'amahoro yari yarabuze, kugira ngo ineza yawe itindane natwe. Tugwaye karibu n'ikaze Mana Data n'Umwuka Wera biterane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yego, munyemerere nkora iki kintu Julien. Yego. Ngiye kubaha mikoro. Jene ni umuhanuzi, Bosco ni umuvugabutumwa. Yego. Noneho muze gukoresha buri wese impano afite. Ni umuvugabutumwa akaba n'umuhanzi. Noneho muze gukoresha impano mufite uko Umwuka Wera arabayobora. Nanjye ndaguma kuri kamera, sibyo? Nimuhaguruka nyibakurikiza, nimupfukama nyibakurikiza, ubundi izina ry'Imana rishimwe. Bagira ngo amen. Ntabwo ndavuga, urumva? Yego, turanakenera na nimero zanyu, sibyo? Kugira ngo uzabakenera azabahamagare, muze kuzivuga muri gusoza, musenge ntago muri yobora Umwuka Wera abayobora. Umwuka Wera tuyobore atujye imbere. Turagushimiye Imana y'amahoro muhiki umugisha. Hanyuma nawe rata kubera kutugiriye icyizere, Imana y'amahoro kwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri. Kabiri kubera kutugiriye icyizere, Imana y'amahoro nawe idapfa idakiranirwa, igira ikikora rata, igera hano ikoresha itegeko bakanda akanyenyeri. Amen, amen, amen. Nkunda kuvuga ngo iyo uri kwita umudayimoni wariye ufite n'ikofi, umudayimoni arapfaga ntagaruka. Umudayimoni arapfa. Hanyuma Imana y'amahoro nawe gukubitira umudayimoni w'ubukene ku buzima bwawe, ikofi yongera ibyibuhe. Hanyuma Julienne, uvuze ku bintu byo gukanda akanyenyeri, nibuka umunsi umwe twari twateranye. Yego. Baravuze ngo Imana itanze amafaranga. Noneho ndangije mfata telefoni, nandikamo akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 2 pini. Rwego nk'umuntu ugiye kubikuza, ndatera umushumba arasenga. Umushumba yahejeje gusenga, imbaraga z'Imana zirakora kwizera kandi gutera. Haleluya! Imana uraciye icyo gihe wari umunsi. Ndabyibuka. Isaha yo gutura hari umusoko wa gatandatu, ndabyibuka ku isaha ya saa 9. Nta turo mfite weho ugikurikira, nagira ngo umve ko ibi bintu byo gukanda akanyenyeri bija bikora. Birakoraga. Ari nicaye ni ku bwa protocole, numva telefone irahumye message. Ngiye kureba nsanga Imana impaye ituro ry'ibihumbi 10. Haleluya. Rero uyu muyobozi uvuze kumukanga kandi bamukandira akanyenyeri, bagakande mu izina rya Yesu. Wewe uri kumva wamukoreraho umugisha akanyenyeri ugakande. Birashoboka ko wamukandira akanyenyeri k'ibihumbi 10, nawe Imana igakoresha itegeko bakagukandira ka 50. Niko bimeze. Ubundi hari umuntu wavuze ngo ntabwo Imana izagusanga aho wicaye mu mubiri ngo uyibonera ye, ahubwo Imana uzayibona mu mirimo n'ibitangaza igize gute ikoze. Ntabwo Imana tuzayibona nk'uko twicara, ahubwo Imana uzayibona iri kukwambika, Imana uzayibona yakugaburiye, Imana
Imana uzayibona yagukoreye ubukwe. Imana uzayibona yaguhaye inkwano zari zarabuze. Imana uzayibona iri kugukura mu bukode. Imana izayibona yaguhaye igikundiro. Imana tasi enetayasire. Imana uzayibona bagukandiye akanyenyeri kandi wari waburaye mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Ndabyibutsa ku Imana yakoze. Imana yagiye ikora ibintu byinshi. Nari nkiri kora akantu k'akanyenyeri. Kanongere mbabwira aka kanyenyeri ukuntu bija bikora. Birakoraga n'ubundi Imana igeze gukanda akanyenyeri ari nijoro twari twateranye. Imana iravuga ngo abantu mwese mbahaye ubunani. Hano kuri ya Kini twari turi mu masengesho ya Julienne turi kuri ya Kini abantu basenze. Imana iravuga ngo inyuza muri Julienne ico gihe nabaja kiso Jackson yateraniye kumaya na waraza aravuga ngo Imana ejo mwese bahaye. Imana ejo mwese duhaye ubunani. Ariko uko ubunani bwari guca buraba. Bamwe muri twe barabwirirwa. Baranabwirirwa. Abandi nta ni slipa zo kwambara dufite. Abandi nta n'amavuta yo kwisiga. Haleluya, haleluya. Ndakwibutsa. Abizera Imana mvuzira ngo amen. Amen. Maze wo udukurikiye wumve ko Imana yacu ikora kandi Imana ijya kubwiye wumve ko izabisohoza. Ubwo Imana itubwiye ngo iduhaye ubunane turataha ngeze mu rugo navuga nti Imana iduhaye ubunane nta n'ijana nta na 500 reba aba ubu bunane buracaye. Nari ndyamye nijoro numva message ya mbere iraza iravuga ngo abantu bakora muri rege mu bintu bijanye n'amashanyarazi bagiye kubona basanga baragomba kubaho umunsi mukuru. Yego. Vuga sinti burana abakozi bo muri rege ahari bibeshe nimero. Nyuma hepfo gake nsanga basizeho 2750 ngo nakantu bakora mu bintu by'amashanyarazi. Rero kandi njewe nta amashanyarazi nkoresha yari toki agatoki ka 200 konze kugakoresha wenda nk'ibijanye n'amashanyarazi nzikukatsa no kukatsa. Ubundi samashanyarazi wayacana mu nzu utafite. Nagi tujya tubwiza Imana ubundi amashanyarazi wari uri kuyacana mu nzu udafite. Inzu ntayo. Ahubwo inzu wari urimo yari ijyanye n'igihe cyo gucana agatoki ka 200. Niyanzu urebye nabi toki iramutse zimye wahita ugonga n'itafari kuko yari inzu inkodesheje ifite urugi rumwe winjiriramo ahandi nta rugi. Ariko baravuga ngo weho bitewe n'akazi ukora mu naho amashanyarazi nakozemo na amasengesho narayemo. Na amasengesho. Haleluya. Nari naraye nsenga Imana iravuga ngo nguhaye ubunani mwana wanje. Irangije amasengesho akora umuti. Ibesha irangije iravuga ati rero ntaguhinduye umukozi wo muri rege ntago Imana yaguha ubunani. Ndagira nkubwire ngo nawe dukurikiye Imana ishobora kugukandira akanyenyeri muri aka kanya. Haleluya. Umva umurindi arende ngo ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo ujyubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo wemerera umuntu inka umuhihene oya ntabwo umusezeranye imodoka nyuma umuhigare oya ivyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo ujyubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubesha ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya wewe ubwo biganga uratabaye ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka iyo umuntu agutabaje Mana ari Rubavu ntabwo umubesha ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka birashoboka shimwa ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo ujyubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ntabwo wemerera umuntu kumutuza i Kigali nyuma ngo bikuyobera umujya ni Nyamagabe kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa biguca ngo umujyana i Burundi shimwa ntabwo ujyubesha Mana ntabwo ujyubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujyubesha ayiwe ntabwo
narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana yacu ntabwo ijibesha, ntabwo ikibesha. Nikubwira ngo urarya niko kurarya, nikubwira ngo irakwambitse ariko byibuke, nikubwira ngo irakwambitse niko kiratwambitse. Umenye ngo irakwambitse. Uri kubyibuka cyagiye wari wambaye ubusa nshuti yanjye? Ariko mana we damage. Byibuka cyagiye wagira no mu rugo rw'umuntu ntagira umuntu uguha intebe. Ariko Yesu we yadukijije umwaka Mana iduha umwuka wera, idukura mu bibi duha Bibiliya, idukiza gusoma inzego none dusoma inzandiko iza Pawulo, Yohana n'izindi nziza, idukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata, twariho twihebye none turagushimye. Yewe Mana wagize neza, amashimwe nayawe. Yewe Mana wagize neza. Mana ishimwe. Haleluya. Ndabyibutse ko yadukijije umwaka. Ariko Mana ndabyibutse we. Ndabyibutse ko yaturengeye. Ndabyibutse ko yatwambitse. Ndabyibutse. Ariko Mana nakagasura nuko Imana we. Imana ishimwe ko yaguhaye agasura. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko yamuhaye agasura. Abantu badukurikiye barashobora ko bari kuvati aba bantu niki gitumye bafashwa. Rero muri make nje nafashijwe nta n'ikintu nari navuga. Kankubwira ibyo nibutse. Byibuke. Nibutse hari igihe. Subiza amaso inyuma. Wibuke tasira zogredo sase taya bini konta jevedo sa. Nibutse. Taya zene basi ene taya sire zogredo sase. Yibuka nyemerera. Wowe udukurikiye nyemerera. Ariko Mana we. Uri kumwe nyemerera. Ariko Mana we. Nibutse Mana we. Uburyo wabayemo. Urumva? Subiza amaso inyuma. Nibutse impamvu nkunda gukoresha kakagamo rya jambo. Yego. Nitanga agahunga itanga isosi nitanga n'ubugari. Ariko Mana we. Nibutse igihe Imana yigeze kunyambika. Nibutse wa munsi nanga kugenda no mu modoka ngenda n'amaguru. Urambwira ngo ntabwo urateka. Kugira abantu bamenye ko Imana yishimiye wo kwambara ubusa Imana yanyambitse. Yego pe. Imana warayirengeje nibarekeraho. Warayirengeje nibarekeraho. Imana yacu warayirengeje nibarekeraho. Batari kwiga ariko ntazayarangiza bakakubarira none warayarangije cyangwa sura yakomeje. Warayirengeje nibarekeraho. Hariho nabohereza ibitega abandi bakohereza amahembe. Ariko Imana iri mu ijuru imanuwe no kureba aho byabereye, igasiga irangije dosiye amagambo agashira ivugwa. Amen. Haleluya. Imana imanutse kurangiza dosiye ibyo abantu banze kwemera. Imana ije kubemeza. Haleluya. Abantu bazakwemera ariko Imana izabemeza. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Julien, hari ibintu bitatu Imana ikora abantu bakakwemera. Wowe utanditse invitation ngo bakwemere. Imana ikandika. Ikintu cyambere iyi Imana ikwambitse ahantu wambariye ubusa. Icya kabiri iyi Imana ikugaburiye. Taya sire zogredo sase. Imana igusekeje aho abantu babonaga kutasa. Aho wababariye ikakugaburira. Ibi bintu bitatu byica umuzimu abantu bakakwemera n'abatagusabaga nimero bakagusaba nimero. Amen. Haleluya. Nibuka igihe kimwe nigeze kujana na Jackson. Byibuke. Na mukuru wacu Mushomba Sekazuba. Yego. Tugeze kwa Mutabazi. Ayiwe. Abantu nirirwa nabo turi mu munini. Mwasinze. Umwe numva aravuze ngaho ubereye umurokore ngo usigaye uraberwa ngo natwe uzadusenya. Uko mbyebutsa ngo uyu muntu habereye umurokore yagize agasura ahabereye umurokore ari kwambara akaberwa. Haleluya. Namaze kumenya ngo mu burokore Imana yaguhera mu cyongo yaguhera mu agapantaro keza. Umva nawe ukisiga utuvuta ukaberwa nk'abandi.
ariko je simberewe ni ukuri ko Imana wambaye neza tureke ibintu byo kubesha agashati keza n'abantu badukurikiye bazatwandikire comment. Umuntu wambonye icyo gihe mushumba aje kunsengera ndi kurwana kwa mukabuka kwa mama utubyara yego ahandi bavuze ngo ntacyo tuzimarira. Icupa rya wararye riri hariya umva n'ubu akareba n'ubu nambaye akagashati mfite namiko yakumenya koko ariko warayirengeje nibarekeraho Imana warayirengeje nibarekeraho batarasenga ariko neje akabivamo bakakubarira none uracyabirimo warayirengeje nibarekeraho. Haleluya nibarekeraho twarayirengeje. Imana ije ikora ndabyibutse abantu bakubona waruhaze ko bati muve mu nzira yaje ariko urabyibutse koko mbabarira. Haleluya kugera iwabo hari ibintu mwe mudukurikiye kandi nanjye narahatinyaga hamanza nabaza ngo Bosco mu rugo namara kumenya ko atari mu rugo. Icyo gihe pe ntabwo ari ukubesha Julienne, niyo mpamvu yavuze ngo atuziranye amateka menshi warabizi. Nabaga namaze kuruhindura nazanyemo bya bintu bya mani ngo mbabwiye nagira no kuri mukecuru ariko si mwakingwa umuntu ntago umuntu aba yarwihagiye. Ubwo namaze gushiramo agace ababikurikiye abantu bagikoresha agace kambabwire ngo hari Imana ikura umuntu ku gace igihe nafataga icupa rya mitsingi Imana ikarihinduramo mikoro igo pe. Ntago batumvise Imana bigahindukamo haleluya. Mbabwire ngo hari Imana ihindura ibihe ibyo kwambara damage Imana ikanyambika agatisi keza agashati keza ugasokoza neza direde zikavaho. Icyo gihe ibintu by'umukandara ntiwambwiraga nakenyeraga ngo ni pocket. Abaririmbyi baravuze ngo ikibuno aho kigarukiye ni ipataro zatangiriraga ariko Imana nanjye yanyigishije gutebeza nk'abakirisitu nk'abandi. Imana ndabyibutse hanasomye ijambo rirambwira ngo Imana y'amahoro kubera ko idukunda izaturiha indrishi twatereye haleluya nizo twavugiye ngo amen. Mubana Imana izahindisha izo bavuze haleluya ntabwo urimo. Mubana Imana izahindisha bavuze ngo amen. Wowe udukurikiye ntabwo urimo kugira ngo amen. Haleluya. Imana y'amahoro idakiranirwa mubo yakijije umwaka natwe twari turimo. Imana ikora imirimo yayo n'ibitanga idacurwa kibere itarebera ku isura ngo irebe ku mashuri ariko Mana ndabyibutse warakoze. Imana n'umunije ikindi kija kinejeza ni famille. Hari gihe nicara nkareba ntabwo ari ukwirarira aho byari bigeze ninje muntu wenda uri warageze gusoma nkaba nasoma nk'iretere muri famille no wari waragize amahirwe yo kwiga mbese ariko noneho hari gihe nicara nareba muri famille nkareba kwa mukuru wanje etage yarahageze abantu batigeze gutunga igare imodoka zarahageze nkavuga nti Imana nibura ujunyuranya amaboko rero wowe udukurikiye wireba ngo ibi byacitse iyo byacitse Imana yazanye icara hali ibije kubidoda kandi Imana yacu ntabwo itera ibiraka nta nubwo yiyeranje. Imana yacu ntabwo itera ibiraka idoda original Imana y'ibitera ibiraka kiba yarafashe ya damage ikayidoda ibiraka ariko yakuyeho damage itera izanitisi iragijijana n'agashati k'akanyamerika A1 urasa neza cyane. Kamwibutsa kandi kantu cyo gende buke inkweto yari yashaje aranuje nawe twanyarutiye tugiye gusenga Imana biratubwiye ngo rero ngo ni mu gasiza ariko mwabantu mwe mwagiye mubireka Imana kije bika Mana ndabyibutse wabanye naturiya munsi aho hantu Imana iratubwira ngo ibi nibi ndabikoze kandi nzabaha agakiza gakomeye. Njyana na Julienne ahantu Imana iravuga ngo murabizi buri muntu wese ngiye kumuha ikimenyetso c'ibyiza. Mana ndabyibutse wa mugabo twateranye nawe kandagera hasi ushushanya ikirenge urangiza uvuge ngo Imana kwambitse inkweto. Imana ishimwe ndabyibutse ariko haleluya Imana ishimwe iyo nkweto Imana yarayimpaye. Imana ishimwe Imana ndabyibutse turi gushushanya ikirenge ndashushanya irongera irambwira ngo fata ibuye ry'ifondasiyo ingo pe nirizatangiza inzu yawe kandi nabwo twari turi nubwo ngikodesheje nayo kwishura rimwe na rimwe akavuga ataboneka ariko Imana yiri gusiza. Hari gihe Imana ivuga iti ibi bintu kambe ndabyikorera kandi Imana hari ibyo igikura mu nzira iracasi. None se uzi impamvu mfite icyizere ko ari ibyo igikura mu nzira yakubwiye ngo fata ikirenge cyawe ugishushanye nurangiza uvuge ngo inkweto zagenda zitaha kandi iyo nkweto ikazi gukwe uvuga ngo ari na conga nubwo yaje yonyine uvuga ngo muri uko kwezi cyangwa muri uwo mwaka yazanye ni kositimu yayo irangije ntiyazanye kositimu gusa izana karuvati n'ishati yo kwambarira iyo koze ibyo ngibyo yaburute ko guhinza
yakoze ibyo ngibyo byose zabikora. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Rero ndagira ibi impamvu byose tubivuze Julienne ni ukugira ngo umuntu wese udukurikiye uri muri ubwo buzima, ufite ubuzima nk'ubwo narindimo, yumve ko Imana niba hari icyo Imana yamuvuzeho, kabone nubwo itarakuvugaho, ariko Imana irakuzi. Yigeze kubwira umugabo witwa Mose ngo wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Imana yo yatumenye yatumenye izina bataratumenya. Itumenya izina abanzi bacu bataratumenya, n'ababyeyi bacu bataratumenya. Niyo neza izina dukora. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Mwagize umugisha. Ariko reka nze nkubwire, buriya twebwe dusubije amaso inyuma, Imana ntabwo idukunda cyane. Impamvu Imana idukunda, iyo baza kukurwanya cyangwa se ukagira abakurwanya muri iyi minsi, bakakurwanya ukiri muri bwa businzi, bakakurwanya ukiri hahandi wari uruhiye, ntabwo wari gupfa. Ariko twagiriwe umugisha umeze gutya kubera ko batumenye, Imana yaratumenye, baturwanya, Imana iri kuturwanirira. Mvugira ngo amen. Imana ishimwe. Badufashe ijambo Imana yaramaze gusinya, iravuga dukuze umuremyi azaba iki. Kuri iyi tariki azicara imbere y'ubwoko ababwira gukomera, kuri iyi tariki azambara berwe, kuri iyi tariki azicarana n'umwishwa. Mvugira ngo amen. Rero abantu badukurikiye kambasetse kuri mwishwa wanjye, ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Abantu byorutse kuja gusengera, Imana yari yangiriye neza, agakoti kanje nakogeje kameze neza. Mwishwa wanje nawe yari yambaye nka Queen, yambaye neza. Umve mbese ngo twari twambaye neza. Twageze mu nzira, uzi kwambara neza uriho n'ubwiza bw'Imana. Tugeze mu nzira abantu batuvugaho twumva ngo aba bantu baberewe, ariko ngo bigaragare ngo uriya ni Sheri na Shushu n'abasheri bavuga weho, ariko batubonaga ukuntu bambaye, nanje n'agakoti nambaye na kakadashi, wakubisemo kakadashi, nanjye nakubisemo kaconga kanje, bakavuga bati dore Sheri na Shushu baberewe. Ariko kanshimira Imana, ariko Imana ariko bo ntibitaye kuvuga ngo ni mwishwa, ariko babonye ko hari Imana yakoze. Amen. Ariko umunsi Imana yishe abadayimoni, Imana yarabishe. Hari abadayimoni Imana yishe ku buzima bwacu batazongera kugaruka. Uziko rero abaye nk'umuhindi uranyibukije wa muntu ngumva ngo ni ba Queen. Ubundi muri make nanje pe nakubesha, uri mwishwa wanje kavuze ko ngukunda, urankunda ndabizi, ntabwo nakwishushanya. Wari wambaye nk'abamikazi, nari nambaye neza, nambaye akakweto keza, ariko iri ni itangiro ry'umunezero wacu. Buri irafoto Imana yarayibonye. Ubundi njewe njya mvuga nti impamvu Imana yahise imperaho ku makoti, ariko bwa mbere gahita inyambike, aribwo bwa mbere Imana yari iri kureba ko amakoti gambera yakubereye. Igeze nyuma isanga amakoti gambereye. Rero nje mfite ibyiringiro n'iryo ntari namba uzaryambara. Pe nagaruka kubera naconga ntari nambara nzayambara. Urabyibuka Imana iri kutubwira ngo mu muryango wanyu hazavamo abapasteri, hazavamo abantu bakomeye. Yangira ngo kandi Julienne mwana wanjye nkubwire, nzaguha imodoka irenze imwe. Haleluya. Ariko Yesu uyu munsi nubwo iyo modoka ntarayigura, ariko haleluya mu buryo bw'umwuka namaze kuyigura. Haleluya. Kandi mu buryo bw'umwuka mfite ikimenyetso kirenze kimwe. Amen. Ubundi Imana nikubwira icyo uzayisaba ikimenyetso. Ngo ni iki kinyemeza ko iyo modoka nzayibona. Haleluya. Amen. Imana nafashijwe n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Imana izabikora, izakora n'ibya kabiri. Nose Julienne yafashijwe bitanise tirakora. Ariko Julienne nje kanze nkubaze pe, Imana yakwambitse kuri abantu bose bakavuga ngo ni Queen, yanyambitse neza. Nese ba Queen uyu munsi ni Queen. Nose umva Queen kubera iki yahora aragenda yahora aratega n'imodoka nayo. Ntabwo ngomba gutega buri munsi, n'imodoka yanjye, nyeneye imodoka yanjye. Amen. Haleluya. Imana irabishoboye. Imana ishimwe. Rero itubwira ijambo rikomeye, iravuga ngo akanwa kacu kazakomeza abananiwe, vanga akanwa kacu kazahumuriza abantu benshi, vanga kandi akanwa kanyu ico muzatuza akanwa kanyu kizakoreka. Amen. Haleluya. Rero hari indirimbo nca mfite muri iyi minsi iri kuvuga ngo yego Imana ntireba ku buranga, oya Imana ntireba ku mashuri, yageze mu miryango byose bihindura neza, abavuga ubutumwa abandi abapasiteri. Haleluya. Nanje ubwanjye ndimo ndaririmba, Imana yacu
muyimpera icubahiro iragikwiriye mu isi no mu ijuru. Yo yageze mu muryango iwacu aho tuvuka, bamwe bakaba abapasiteri abandi bagahanura. Aleluya. Sijya turiyo turi abahanuzi bangaye, tubabare twumve. Hera ku wa mbere twumve aho uribagirwa ndamukwibutsa. Ujye umwatura n'izina ubundi se nasoni bidutera kubera ko yadukijije umwabo. Wa mbere ni Pasiteri Sekazuba. Yego. Agakuri kamere ku wa mbere wabanjije. Kamere ku wa mbere wabanjije. Uwa mbere umuntu wabanjije ni mushiki wacu. Yego. Dukunda cyane pe. Imana yaje guha mama imuha umukobwa umwe. Ni umwe gusa. Umukobwa umwe. Yego. Imana imuha ubuhanuzi akajaja mu rugo akaja asengera akadusengera nka bene nyina. Iyo ngo pe ngishimira Imana. Imana ishi iraza uwa kabiri ari nawe muntu wampaye umwanzuro. Haryo mushiki wawe yarabyaye ntago yabyaye. Ariko Yesu we none kubyara aho yarabyaye nta niyo mpamvu bamwe banyita. Naringize ngo dukomeze dusengera ikintu cyo kugira ngo Imana imuhuru byara. Aho yarabyaye bamwe muri bo nibo twicaranye. Murase se yitwa Mama Julienne. Sinagira n'isoni ryo kumuvuga mu izina, ni nta mfura y'ishari Emakire Makorata. Muri kumva ariko mukecuru nawe wasanga mukecuru kera yari nk'umuhanuzi. Iyo ngo pe kubera iki yamwise ngo nta mfura y'ishari yarazi ko nta shari rizaba mu muryango wacu, ahubwo muri twe hazaba misi urukundo. Bishatse kumuhanuzi mukecuru yamanje yerekare akabuhanura umwana w'umukobwa azaba isoko y'abana banje bose. Arangije nawe ntabwo yibeshe. Umwana w'umukobwa bwa mbere ahitamo umuhanuzi Julienne. Ariko rero Imana ishimwe umwuzukuru wa mbere nawe ahitamo umuhanuzi mu izina rya Yesu. Uzi ko mukecuru yarafite yere. Rero abahanuzi bari mu muryango nari nyimvuga nta mfura y'ishari kubw'ibyishimo ahita haza Sekazuba Jada Maseni. Abo ni babiri. Ababaye babiri. Ariko ntiyabaye umuhanuzi gusa, abasaba n'umuvuga butumwa. Ubasaka yanagusezerana. Nibuka igihe nari ahantu Bunyoro mu Nsana, umuntu watangiye kumbwira ko iwacu agakiza kahageze. Hajya Bunyoro ni he mu gihe gihugu buri? Ni Bunyoro mu Uganda ahantu hafi ya za Hoima niho narindi. Turi ahantu turi mu geto nasinze. Ariko Mana warakoze. Ari umugabo umwe wakoranaga na Sekazuba umurimo kera. Arambwira ati uramuzi uriya mugabo? Umeze gutya. Ati simugira icyo mupfana ni mukuru wanje. Ati ntago ari mukuru wawe. Ati basigaye ni umuririmbyi, ni umuvuga butumwa, ni umuhanuzi. Aleluya. Ndavuga nti ni wacu se. Mana warakoze ndaho bigeragaye. Icyo gihe niyo umuntu watangiye kunshiramo munsi yo gutaha, ubwo uri kumva ko Imana yo ikuvana kure. Irodobari. Aho wari uruhiye, aho wari upfiriye nabi. Amen. Amen. Abahanuzi barakomeza baragwira mu muryango. Julienne namubabwiyeho niwe mwuzukuru mukuru waje nawe avuka, Imana imusukaho n'umwuka wera imufiteho umugambi. Si ico gusa abahanuzi barakomeza baraza. Ubwo ni batatu? Babaye batatu. Uragenda uranyibutsa abone gashyiraho na Jackson. Mukagira kuri Jackson ico gihe niwe muntu wanyigishije kwiyiriza ubusa. N'umuntu wa kane. We n'agafukanywa bafashe amasengesho g'iminsi 4 g'iminsi 3. Kinanje turakomezanya. Kuba turasenze amasengesho y'umunsi ga mbere gabagarasize ayo wa kabiri asinze hano bagiye gusengera. Ndavuga n'aba bantu bari kumbesha bashaka kunyicisha inzara, ndagenda ninyabye ku ruhande nje mbandiririye. Ariko ndashimira Imana ko nawe ari we muntu wakwigikiye kwiyiriza. Abo ni Jackson wa kane. Ubwo ni wa kane. Oge tushiraho undi mwuzukuru mutoya. Hari undi mwuzukuru muto witwa Cyuzuzo. Afite imyaka ingahe buriya? 14. Ndozi ico yatangiye guhanura afite imyaka 9. Nk'icenda umwe muri 11. Akaba ari uwa gatanu. Ugahita ukubitaho Leya. Haza Leya. Murumuna wa Julienne. Aza ari uwa gatandatu. Haza Cyuzuzo ni wa mukuru wa Dukuze Umurenge za Bosco. Ni mubyara wanjye. Uwa mukuru wacu wo Sekazuba kurikira. Uwo mukuru wacu n'ukurikira nta mfura y'ishari. Hakurikiraho niyo nkuru. Niyo nkuru. Nawe ni mubyara wanjye. Azaru wa karindwi.
uri kumva ko nta kuntu Imana iri mu kazi. Rero Imana ibonye ko abahanuzi haza n'abavuga butumwa ababaye benshi bavuye ati kanzane n'abavuga butumwa. Uyu mugabo wari umwe warasindaga yarangiza akabyina mu bara, reka muzane mugira umuvuga butumwa, mugira n'umuririmbyi, igihe yamaze gufashwa aza turirimbira arangiza avuge n'ubutumwa. Ariwe mwicaranye nawe aka kanya boss ko dukuze umurimo. Hakubitiraho umwana mutoya ufite imyaka 9 Keza Jibu Emakire. Muri kumva ko Imana idufiteho umugambi. Rero ishusho y'umuryango wacu nje yarigeye nyishushanya nk'ijambo Imana yageze kubwira Abraham. Yaramubwiye ngo nguhaye umugisha n'abazagukomokaho bose. Buranje niyo nahura n'ibibazo byose. Nzi neza ko Imana idufiteho yaduhaye umugisha. Imana idufiteho umugisha. Hatakurikiraho n'abahanzi. Haza abahanzi. Haza Konsore. Konsore, uyu Konsore ndamukunda cyane. Ni murumuna wa Julienne. Imana irafasha Konsore. Imana irafasha Konsore ndamukunda cyane. Atuye i Kigali. Araririmba niyo waba wanaburaye kumva ko umwuka we. Ukubita wumva uhazi. Ukumva ko hazi. Muri kumva ko Imana yatugiriye neza. Ni ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima. Amen. Kubwo twicaranye mu isezerano nk'ibyo yasezeranije Abraham. Ubusesi kwese turaba kwa Abraham. Imana yatugiriye neza. Ni byinshi yakoze, uwavuga ibyo Imana yakoze bwaca bukira. Aho abandi banyuze bagafatwe bwe niho yaduhereye ubuzima. Aho abandi banyuze Imana yakoze ibintu byinshi tutashobora kurondora. Ahubwo umuntu wese wari udukurikiye, uri muri ubwo buzima nk'ubwo twanyuzemo, uri muri ubwo buzima wabonaga nta nzira, uri muri ubwo buzima bw'ubusinzi ukabona utata. Kuba twari tuganiye iki kiganiro nukugira ngo tukwereke ko nawe Imana ikikuzirikana, nukugira ngo umenye ko nta kuri Imana itavana umuntu, nukugira ngo umenye ko Imana ikigufiteho umugambi. Mbere tukora ikiganiro banga Imana ikirisha ibinyantege nke igakoza isoni ibinyembaraga. Haleluya. Aho waba uri hose Imana irakuzi. Aho waba uri hose Imana igufiteho umugambi. Iyo aduhaye agasura nawe yaguha agasura. Iyo atanze kwambara nawe yaguha kwambara. Iyo akuyeho damage igatanga itise nziza niko abonye nziza nawe yakwambika. Ariko Mana we, Mana. Ndashimira Imana. Nshimira Imana mu buryo bwinshi butangaje. Julienne, Imana ibifite gahunda ikagira n'inzira nyinshi. Ibifite uko yateguye. Hari igihe Imana ibona ko ifite ukuntu yaguhamagara ariko ikabanza yaca inzira nyinshi yaguhamagaramo. Nukuri. Ndibuka mu cyo gihe ariho ndi kurokoka nava gusenga ariko n'ubundi nkongera nk'inyabye. Ariko bitewe na famille, ukuntu famille yari abantu basenga cyane kandi dusengera turi bato. Ndibuka nkizana umugore niwe wamanje warokoka njewe nkimwe. Ariko umugore nawe aza cyane muri famille, nawe nibuka kari nk'umuntu wagize imbaraga mu bintu byo kurokoka. Kuko hari igihe yavaga gusenga nyane twava gusenga we namureka mu rugo nje nk'inyabya nkagaruka gahunda wabitunganye. Ariko ubona mbese haraho winyabije, hari uko twavuye mu mavuta yo gusenga atari konje. Bize nyuma mfata umwanzuro ndumva nawe yinjiye muri famille, mu bantu batumye nkomera muri famille mu gukeza nawarimo. Rero nshimira Imana ko igenda ifata abantu bose binjira muri famille yacu bose Imana ikabakomeza kandi ikabaha agakiza gakomeye. Ari bya bindi rya jambo yabwiye Abraham ngo nzaguha umugisha n'abazagukomokaho bose. Bishatse kuvuga n'umuntu wese winjira muri uyu muryango n'umunyamugisha. Haleluya. Aho waba uri hose, aho waba uvuka hose, aho waba uruhiye hose, ukagira amahirwe ukinjira muri uyu muryango, nawe uri umunyamugisha. Uzatugiriraho umugisha nawe tukugiriraho umugisha. Nikumva twasoza ikiganiro cyacu. So koko ntitwasoza. Abantu mudukunze munyemera mushireho comment. Nibuse mushireho comment tuganire, mbese ni nakaribu kudusura mu rugo tuba turi kumwe cyane. Imana itugirire neza. Hanyuma reka dusoza iki kiganiro dutanga nimero zacu tunabasengera cyane. Kandi najya umuntu wese wabudukurikiye, waba uri umubyeyi ufite umwana, waba warananiranye, waba ukigendera mu nzira zidatunganye gikoresha ibiyobyabwenge, yego ugire kwizera ko Imana ijihindura. Nanjye mu muryango ninjye wari umuntu wari warananiranye cyane. Nukuri. Haba bishwa banje bagerageza kunsengera, mukuru wanje Sekazuba bagerageza kunsengera, ibintu bikagenda byanga. Ariko hari isaha Imana yigeze nta kija kinanirana. Rero Imana yankuye ku rushinge rwo kwitera amezi 6 nkaba umusinzi, yarangiza ikabe inyica. Wari mucoma, rero uvuga ati naracomaga. Gucoma abadukurikiye gucoma muzi cyari fata guca bavaye bagiraga Imana ngo nje ndibire ngo mva gukora ijisho agonaga no gutanga peace ngo peace Imana ngo nta kintu se
rero iyo nta kuri Imana itavana umuntu, nta kuri Imana itavana umuntu. Imana yacu irakomeye. Kambonereho no gushimira iki kintu ntaratanga nimero. Imana yacu nkwereke ko imbaraga ikoresha birashoboka. Ariho nyikizwa no gusenga Imana je bati mwana wanje nzakwicaza n'imbere kuri televiziyo. Penshimiye Imana ko nicaye no kuri televiziyo ifatika, kandi televiziyo y'agaciro iriho amavuta, televiziyo iriho abantu b'abanyamavuta pe. Mbishimiye Imana, nshimiye Imana. Rero iki ni ikindi kimenyetso kinyeretse yuko Imana ikinteza intambwe. Iyi Imana inyicaje muri iki gitondo ikangiza imbere ya televiziyo, Imana iracyakora n'ibindi. Niyo mpamvu nababwiye nti n'ikibanza Imana iri gusiza. Buranje ubundi muri make ngira icyizere cyo gusengera imfunguzo. Ubundi ngomba gusengera imfunguzo kuko Imana y'inzu yarayemeye. No gusengera imfunguzo Imana ni inzu yarayemeye. Kandi nibuye wararitahaye. Nibuye nararitahaye. Imana ikwemereye inzu ikaguhibuye ubwo inzu biri munsi. Nkurikije igihe natani yibuye fondation yararangije no gukinga n'abakoze finishage bararangije. Ahubwo turi kuhoza imfunguzo zije. Imana inyereka ati fungura hariya nihi wawe mu izina rya Yesu. Rero kankubwire ngo Imana itanga gahungana n'itanga n'isosi. Mwari muri kumwe na Bosco dukuze umuremyi. Nimero ni 0783301198. Imana iguha umugisha. Hanyuma ugarutse Mukeshimana Julienne mukunda ufite ku mpano yo guseka. Nimero ya Julienne ni 0788245519. Kanyisubiramo ni 0788245519. Ni karibu kandi turabakunda. Imana y'amahoro ibahe